Kiwar madita mira jolly kianwa no dirwa metipo. You pen no better you madira de datim. Waneno Latian wa mawachwalo pra. You pen no luo eno dugwen chan payo. Wajol kong en matak kwa. Wati biana kianwa ki won payo matiri. Wan gang piara ta. Mira wajol kianwa pian ka upea me pe wabe gang e po belare. Ai ruang mapa pat kin mai bienu kwere pa bi wajo protocol lugo kore ki kore wachero ichawa maduong dong tutuan wa miero joli kien wa community pa sister gi mati kien wa kan ma ena yelo community mi ma paton parish sister wa joli kien wa ufoe bienu ni mater ikien wa kan bene watiki wele ma pat watiki won town clerk ma megwa betie watiki ngan ma DPC uchwala mika wine betie watie ki mego madit loyo mego minat passive justice eno chungkan makaka la dit no angio kumeno ko wajolo bene makaro ne tutwale ni na matiem lu nywal lu wora ambe tiki la tiama top class kan wofoi wututwal ribe makamego Jomi weng ma wunu timo ma pat kony ma pat ma mine wa foi tutwal wel yupene tinti ma miero yupene mine no matini watie kole ke maru luongo ni graduation onyo commissioning lutien wa kwanya lutien ki kipin mi chwalo ne malo i class ma malo ne yetin watika timo ne watika chwalo lutien wa maguberio ki irwami pere chana winyo ne kilungo kito pere wakwanyo ki pere wachwalo gidong mi donyi kin lutiam luwad gi mi chako kilaya chiel chi watie yupe ne yumia para chiele ma St. Joseph Nasaran Primary School gitika kwe ene wafoi tutwal pimwaga mukara rio chio kikiam yo beru katelo yupene mon piramo tera kawaneno kubete chane mon yupom kany an chunya yom mada komiri magu yero an yana ben machar won komme pile wi wugunu mege ko ufuoro ba pere Piwa wek jami wen cha wen ko ben ni cho yeti waro jami wen wan watwero ka wan wa pere ganga choni pere bene eno ni ngene kene waneno ki kom lutien wa mani ku bere tu kai wa mar mine tete der mine twiyo yen mine luako kome cho adi magetimo gineno ni ko timo no ruara deda ana tamani pabilong maduong tutwal wan waberu kayele kachoke watimo kachoke wa para ngwen kachoke ma watimo wa para ngwen atiki komite makamega magu konyo wa yupene uberu mamonyo wa alego komite wa wen ubien wek luak bunenu tote makamegu ene ken ma tote kwere kire ma komite biona ken wakan watie ki ngad ma wa ki district ma aki office pa audit okidi Joseph Musisi wafo ebieno ni wafo etieni kienwa kan eti chami akwe mego nene mi merba ko ne bieno chung ngara kan wa peda ka chung kana tutwal pian mego dong mego tiara ta tutwal ka waneno ni mege kimine girwam eno ne miyo chuingwa beru mater chunywa beru noang wa miero wa fo be tutwal lo fonye wa irwam ma pat anga ma put la tiene pe school kan ma piem ni an pe bigelo la tiene gan kwan kan tinchi ma la wa kanen onyo anga ma chunye winyo ni en wa ma chaka ni bigelo la tiene kan nen kin ma la tiene ni gulo ko kwere beda por ne wan watiki yo kin watiki yo mia rio pipaton kanso diri watiki yo mia der manoti patantan kanso kawatiro kikenyo watika mede wachera dire maya rejal mo kana tika biru rejal matika biru ne waneno wakweri ye he wato ni first grade ye piara da tatwan ento waneno ponye man ki ponye ni onyo ke beda penyo neni latien mone mono ma karo chere school mone ni kere puno first grade beda lobo ko latien nano ni kita tika timane kere chiwa bi no ka chuwa kama beo bi mire wakero
mete mo gen ma wan wa mero agene ke war ma di utika neno jowa ene wen watiki jamu kana kame do chuma da nero wangu dai pi wangu pe Wuti mo bal ko yan Maneno ene yelo ang mago yogo wa ene ni uwero yogo ti ken mati ko erene wano te da matuwa dita yabiyo kai biro mi chom chi tu be ki te mi wa ko yiu be tuolo tien ka yiri biro ma yiu ko mo kenyo ko de bi wa na tier Saint Joseph ki de ekonia no yeti matata ni biro mi pongo kai biro mi pongo cha yenyo yo mi wa ko yiu be tuolo atawne kita dong bene watie jone gitie na leoni o mi gi kar we kutu nyingi kikem kadong chawa raja miro nyoto ikinjo enini watiki teacher ma ukele watin kan malo na sar section ayan bi nyoto nye kidong teacher mi school be bi nyoto nye we ngegi ka kenyo be watika jole won kama der ni wo fo bi ni kelwa before Yesu Kristo I'm chung mo therapy oni mego innocent anek ene teacher malo na sar section tin watikan pi wako wele wa madon makar bundu gen chao benja wa mate before Yesu Kristo anke kan nia okidi mor Francis atie teacher matika lon sai ni primary apo yu matekla ko e video wo foi matek tutwan jowa eni aye jo ma bugwa wa pa jo ma ka megi kan